Nalazimo se na ekonomskom fakultetu i u teoriji ekonomije ima veliko diskusija šta je cilj preduzeća. Milton Friedman govorio je stalno, to je bila njegova Nobelova nagrada, da je cilj jednog biznisa, poslovanja, praviti pare. I znači zašto postoji? Treba da pravi pare. Vidite će da ću ja u mom predavanju ovdje da govorim ne samo o preduzeću, nego i o državi, i o porodici, i o ličnom životu, jedno isto. Pošto svi su to sistemi, makrosistemi, preduzeće je sistem, porodica je sistem i čovjek je sistem. Ima zajednički imenik tu. Šta je uspjeh? Šta znači biti uspješan? Ja sam se time bavio dosta dugo vremena, ali našao sam odgovor time kad sam podsjetio svoju majku. Dođem ja kod moje majke da se dičim, da on se osjeća, da se dičim mojim uspjesima, da vidi da imam dobrog sina, pa joj pričam još jedan doktorat, pa još jedna knjiga, pa još ovo, pa još ono i tako dalje. Samo je pričam kako sam uspeo. Ona me gleda, majka, ovako, klima glavom. Uzela jednu moju ruku u svoju ruku, tapše me na ruci i kaže: dobro sine, ali kako ti je zdravlje? Najvažnije stvari u životu znamo kad ga nemamo. Ne znaš koliko vredi zdravlje dok ne nisi bolestan. Ne znaš vrednost demokratije dok ne živiš u diktaturi. Ne znaš vrednost ljubavi dok te nisi usamljen. Ne dajemo dosta važnost zdravlju. Iako to je reč koja se najviše ponavlja. Zdravo, na zdravlje, u svim jezicima. Zdravlje. Pošto šta hoćemo? Hoćemo da budemo uspješni, da zaradimo pare. Kako da ne? Ali u dugom roku, ne samo u kratkom roku. A da bi bili pozitivno uspješni u dalekom roku, šta treba da budemo? Zdravi, brate moji. Pošto čim nisi zdrav, to će biti kratkoročni uspjeh. Je li tako ili nije tako? Tako da u posljednje vrijeme ja sam se predao da vidim kako da ozdravljam preduzeća. Više nisam konsultant. Ja sam više organizacioni terapista. Vidim kako da ozdravim preduzeće. Pošto mnoga preduzeća i mnoge države, nažalost, su bolesne. Sad treba da analiziramo kako su obolili i kako ih ozdraviti. Ajde da vidimo. Ja kažem da je uloga vođe preduzeća. Da li mi to zovemo management, da li to mi zovemo lider, da li to mi zovemo rukovodioc ili upravljač, za mene jedno te isto, Bože. Jedno te isto. Ili da govorimo da budemo roditelji. Jedno te isto. Treba da vodiš nešto. A šta je najvažnije da vodiš? Zdravlje onoga što vodiš. Kao roditelj, šta ti je najvažnije? Da ti djeca budu zdrava. Duševno, socijalno, fizički zdrava. Isto tako da porodica bude zdrava. Da preduzeće bude zdravo. Da država bude zdrava. To je naša najvažnija uloga. Mnogi gledamo, ajde da pravimo pare. Ajde da gradimo nešto. Lepo, ali u međuvremenu što se dešava? Organizacija postaje bolesna. Eto, prekjučer sam bio u Makedoniji, našao sam se sa novim premijerom. Hristijan. Pitam ga: gospodine predsjedniče, šta je vaš plan da ste dobili sada na izborima? Pa on počeo da mi govori o
reformama, pa ovo, pa ono, ja ga gledam, kaže, mislim da ste pogrešni. Šta je najvažnije za vas je da ozdravite ovu državu, brate. Ozdraviti državu. Poslije ćemo ostalo. Pošto ako nije zdrava tamo dole, šta god gradiš, propasteš tako i tako. Zato treba da se pitamo šta znači biti zdrav. Zdravlje je funkcija spoljne integracije podeljena sa unutrašnjom dizintegracijom. Šta to znači? Šta je spoljna integracija? To mi, Boga mi, prodajemo u školama i univerzitetima po čitavom svetu. Marketing, strateški pogled, šta gledamo? Gledamo napolje, šta je potražnja tržišta, šta treba i gdje ćemo i da se uklapamo, u čemu smo mi bolji od drugih, tako da imamo neku prednost, koje mogućnosti imamo, znanja i tako dalje, i kako to da mi naše znanje, naše mogućnosti uklapamo sa potrebama da zaradimo pare. Eto ti, tačka i gotovo. Sve, ako uzmete sve knjige o marketingu i strateški planiranje, to je to. Šta treba, šta možemo i kako se uklopiti. To ti je to. To je najobičnije. To je spoljna integracija koja se može meriti. U poslovanju to se meri sa market share. Koji deo tržišta imaš u poređenju sa konkurencijom. Na državnom pogledu se to gleda koliko je izvoz, koliko je uvoz, trade balance. U ličnom životu, kako da se plasiraš svoju karijeru, šta traži tržište i gdje ću ja da se uklopim kao čovjek. Jedno te isto, nema razlika. To se zove spoljna integracija. A šta je unutrašnja dizintegracija? Sva ona gubitak energije, svađama, fali informacija, fali razumevanje, sve ono što se gubi energija na problemima koja organizacija ima. A zašto to predviđa uspjeh? Zašto to predviđa zdravlje? Pošto mi znamo iz fizike da je energija ograničena. Nema perpetuum mobile. Neograničena je energija. Nema. Ima je ograničena je. Ima ljudi koji imaju više energije, ima ljudi koji imaju manje energije, ali zajednički jedno te isto. Ograničena energija. Što sam ja našao je da ta ograničena energija prvo se upotrebljava, dedicate. Kako ćemo, dedicate, kako kažeš dedicate? Posvojena, da. Na unutrašnju dizintegraciju. I samo višak, ako ima, ide na spoljnu integraciju. A to svi znamo, to nije ništa novo. Posvađaš se ti sa suprugom ili sa mužem ujutro. Koliko snage imaš do ručka? Posvađaš se sa ocem. Posvađaš se sa decom. Ajde sad, idi na posao. Nema. Isto tako i fizički. Bolestan si. Nema energije. I neka budala kaže, ajde da planiramo kako će da plasiramo nove produkte na tržištu. Ma idi kući da vidiš da sam bolestan. Nemam snage, čoveče. Aha. To znači, ako ja mogu da smanjim unutrašnju dizintegraciju, bit će više energije za spoljnu integraciju i bit će uspješno preduzeće. To je ispitivano, to nije samo teorija. Najviši uspjeh koji sam imao u ovih 50 godina sa mojom metodologijom, jedna kompanija, zove se Wonderful, počeli smo 12 milijuna prodavanje, danas je 4 milijarde. Isti vlasnik, 100%.
organic growth. Kako bre? Evo kako. Stalno smanjivati unutrašnju dezintegraciju i fokusirati spoljnu integraciju. Tačka. Sada pitanje je od čega dolazi unutrašnja dezintegracija. Zašto se organizacija dezintegriše? Pošto ako to razumem, onda znam šta da radim da bi smanjio dezintegraciju. Znamo svi da ima promjene. Ništa novo. To je počelo još od Big Bang, što se zove. Kad se stvorio svet. Ima promjene. Stalno ima promjene. Promjene stvaraju probleme. A i šta da radimo? Nešto novo se desilo. Šta sad da radimo? Tako. Šta je promjena? Nešto novo. A ovo novo može da bude problem. Šta da radimo sad? A zašto promjene stvaraju probleme? Zašto? Zašto kažem, šta sad? Zašto? Pošto sve je sistem. Sve je sistem. Porodica je sistem. Kompanija je sistem. Društvo je sistem. Čovjek je sistem. By definition, kako se to kaže, sistemi postoje od subsistema. Svaki sistem ima subsistemi. Svaki subsistem ima svoje subsisteme. Sub, do nano. Zato je to jedan ogroman sistem od subsistema. Kad ima promjene, slušajte me vrlo dobro, ovo je najvažnija stvar. Subsistemi se ne menjaju istom brzinom. Uzmemo, na primjer, preduzeće. Marketing se menja vrlo brzo. Ajde, promeni cenu tu, malo promeni onu promociju, promeni ovo, ajde, gotovo. Koliko vremena uzme da promeniš prodavače i kako da se prodaje i da ih je malo više vremena, je li tako? A koliko vremena uzima da promeniš proizvodnju produkta? Više vremena. A koliko vremena uzima da promeniš računovodstvo? To uzima do života, da čekaš. Se promeni sistemi, informacije i tako dalje. A koliko dugo uzima da promeniš kulturu naroda ili radnika? Šta to znači? Kad ima promjene, pošto subsistemi ne menjaju se zajednički, sistem se raspada. Dovodi do dezintegracije sistema. To vi znate. Uzmi najbolji auto koji možeš da kupiš. Nemoj da radiš ništa. Nemoj da ga voziš. 3 godine. Poslije 3 godine šta je bilo? Ne radi nešto. Pošto nešto se promenilo tamo. Došlo je do dezintegracije. Zato stalno treba da popravljamo kuću. Maintenance. Promjene dovode do dezintegracije. To uzmemo sada na državnom nivou. Šta se menja najbrže danas? Tehnologija. Tehnologija ide brzinom da čovjek da se svaki dan vidi nešto novo, kažem, pa to nekome zeza izgleda. Nekome, to ne može da bude, da se to dešava. Nešto se stalno menja s ovom veštačkom inteligencijom. Nekad ne znam da li je to istina, ali me neko me laže. Ne znam šta se dešava više. Brzo, tehnologija se menja vrlo brzo. A legalni sistem pravosuđa ne može da se uklapa na toj brzini što se menja tehnologija. Zato ima probleme šta je pravo, šta nije pravo, šta treba se radi, šta ne treba se pravi. Pravosuđe ne može da stigne da se promeni tom brzinom koji se menja tehnologija. Ekonomski sistem ne može da stigne.
Ekonomski sistem ne može da stigne. A da ne govorimo sistem vrednosti društva. Mnogi od nas još živimo u vrednostima na kamenom dobu. Još se ubijamo, kao da smo na kamenom dobu. Šta to znači? Društvo se dezintegriše. Da znate, po čitavom svetu. Ja radim, Boga mi, 52 zemalja sam već prošao. I vidim, sve se to raspada, bato. Nije samo Makedonija, nije samo Crna Gora, nije samo Srbija, sve, a naročito Amerika. Onda što da radimo? Šta da radimo, bre? Nećemo imati probleme samo ako zaustavljamo promjene. Zaustavi promjene, hvala Bogu, nema više promjena. Pa ima to koji rade to. Fanatički religije. Gledaju da zaustavljaju promjene. Sada vidimo ovi fanatički muslimani. To hoće da zaustavi promjene. Ili političke ideologije. Zaustavi sve, nema više promjene. Jel možeš da zaustaviš promjene? Možeš lično. Idi u Indiju, sedi u nekoj pećini, čitav dan pravi meditaciju i eto, hvala Bogu. Ali ti možeš da zaustaviš sebe. Možeš da zaustaviš tvoje preduzeće. Možeš da zaustaviš državu kao Iran, ali ne možeš da zaustaviš svet. Ti si zaustavio, ali svet produžava. Onda šta da radimo? Ako promjena vodi do dezintegracije, a dezintegracija stvara probleme. Ovo je vrlo važno. Kazat ću nešto, to je previše jako, ali kazat ću. Prepotentno. Svi problemi dolaze od dezintegracije koja stvara promjena. Ako ti ne radi auto, nešto se polomilo, nešto se dezintegrisalo. Zato ideš u garaži, ona kaže, ovo se polomilo. Ako imaš probleme medicinski govoreći, isto tako, nešto se ovdje raspalo. Ako ti ne radi česma, nešto se tu raspalo. Svi problemi, molim vas, svi problemi koje imamo u životu dolaze od dezintegracije. Nešto se tu raspalo. Nešto se tu promenilo. Sada ne mogu da zaustavim promjenu, ali šta mogu da radim? Reintegraciju. Šta mi treba da radimo? Kako se kaže periodikali, s vremena na vreme treba da praviš reintegraciju države, reintegraciju preduzeća, reintegraciju svog ličnog života. Zato je Gospod Bog kazao, svake nedelje nemoj da radiš, svaki šabat nemoj da radiš. Bar jedan dan zaustavi se. Ja ću vam kazati nešto, ne znam da ćete, misliti da sam poludeo, vi ćete popraviti svoj lični život. Ako pravite meditaciju svaki dan 20 minuta. 20 minuta. Šta se dešava tih 20 minuta? Zašto mi spavamo? Svi organski sistemi spavaju. Pa i ribe spavaju. I ćelije spavaju. Zašto spavamo? Ajde, ne spavaj 3 dana. Šta će biti? Ne možeš, poludit ćeš. Zašto se spava? Da se reintegrišeš, Boga mi. Zato kad se dobro spavaš, ustaneš ujutru nov čovjek. Šta se desilo? Reintegracija. Nijedno preduzeće, molim vas, nemoj da rastete ovako. Pašćete. Sooner or later. Pašćete. Nijedna država, nemoj da ovako. Ne, jok. Reintegriše. 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 Šta to znači?
ideš spoljna integracija koja će dovesti do čega? Do unutrašnje dizintegracije. Pošto kako se menjaš napolje, treba da menjaš unutra. Ali unutra ono se ne menja istom brzinom. Onda treba da kažeš čekaj, treba da se reorganiziram. Sad sam se reorganizirao, oslobodio sam energiju napolje. Opa, idem napolje više, dizintegracija unutra. Idi unutra, reintegriše. I to kao spavanje. Čitav dan radim, jurim, dođe noć, spavam. Radim, dođe noć, spavam. Treba oba dvoje to da se radi. Oba dvoje. Ideš napolje, ideš unutra, napolje, unutra.